90 igori yoka wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yawo yobugwi igeri guru chintunda chinyinga karangeli omwana omwabo wono chintunda chinyinge nekius egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 gucye igoro. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Chinsa ni Isato Shabono Marogoba Mwancho Moligre na gukwanira ndonsi ya sobereta se Marogoba ya bono chinga kichini gukwarigania semesa ya mangana majanya ro kumanyikati ya rito abereto gukwarigania kurwase mambia ya lengentambe kwa Chinsa chigabono chiabono Marogoba nyirabono kurobekana ni gukwanekiwe Chinsa mu aseri tukerigali ya lero okubono gose getire nensemeli yo kwamelia serikali gose Azimio One Kenya anasobura yo bono bagote burobe kurwensemeli ya Kenya kwanza wenyerabuna abantu batano niko baineki gosiri kumabwabo anensemo ya mlolongo imeye county ya Machakos maga yoko bwatokere chumbunde gosama sasi na nyimbo aso korobekana kweli tukoli ya lero woigensemo ya mwembe niko korobekana okona wakolekana mono imeye county ya Kisii kurense challenge chamambia goika Chinsa 12 chia bono Marogoba ngedi Chinsa mochiri chene kyo okorobekana okone gasabanta bange besokya aseri tukoli ya lero ayu ngati yali ngo chikokomanya nabo igobu no murai kiama kaligia ODM Raila Amolo Odinga abereka bate uno korobekana goika kogenderera onsi ayo tubate nsembeli mtandao Facebook Ndizi TV News Digital ngabeka nsembeli ya YouTube na bogotse nabuna Ndizi TV News muna baliki weto banyasangirira mwancho muligiria isaranso ikobono komanya senchira yo boykira nutoska eketo gusanga muna Chinsa chigabono chia bono butuko. Nyirabono Joshua Auta nigi yarigandibo ikirano kajaretera goitera somuno bwimanyiryo litirane nchinkoro kwa Vincent Onyancha emeze mangana majya Isato cyabono butuko mwancho muri asiribo asogo cyaga ko yasansamurana ni gotogo cyaga kurwase county ya Nyamira gokorobekana ko litoko lyarira kwakolekana Chinsemo county ya Nyamira ni gati ya menyo kurwase nseme yobeso kire nakanyara gote abuna banta bange bakorokorobekana se county yon tibali bamenyi benseme yo gati ya bonchire ni go bagote abuna banta bange ni go barenga bageni asikirike kagere buna ni go barusitigo Chinsemo chingao ocha okorokorobekana se county ya Nyamira kolengana gati ya menyikurwa se county ni go batebiruna county ni gere yo mulembe kolende abantu abange ni go barusi wa Chinsemo chinde na gocha korobekana imeye county ya Nyamira. Mimi ni mkaaji wa Nyamira, naishi Nyabite. Hata mimi niko na makids wangu wanadai kukula, maandamano imeanza, hakuna pesa, hatukutoka leo. Sisi kwanza tunategemea kibarua, hatukuenda. Unaenda aje na barabara kuna vita, mawe inarushwa, sijui ufanye nini. Mimi naomba wale watu wanatoka mtaa ingine wakikuja hapa kukuja kutuwekea maandamano hapa waache, alafu chege ntonarero nekiege kone getanya ko Banyamira amaandamano abanyamira agaiga ingo sokanko ira abane skuru ikikyambera na kumisana na igunga abante barete tuigorogo tuko bache ko kora maandamano style chia sambu na chikorigeria sabanto 10 omonda montane Onyamira lakini abantu bacha batosaririo marembe Nyamira wenye watujui wametoka sehemu gani. Ningeomba ningerai viongozi waliopoteza uchaguzi uliopita, tafadhali tuheshimu viongozi. Uchaguzi iliisha, tafadhali
hii hasara yenye mmeleta sisi hatuwaungi mkono, na hata hatujui hao watu wametoka sehemu gani kuja kutuharibia mji wetu hapa wa Nyamira. Saizi sisi tunatoka tulikuja barabarani kutafutia watoto wetu, saizi tunarudi mikono mitupu. Ningeomba uchaguzi utarudi baada ya miaka 5, tafadhali. Ebu mshirikiane na viongozi wenye tulichagua, muwapee muda na muwapee support. Tukutane baada ya miaka ingine 5. Asante. Na kira yagendrete we gotigare meye kaunti ya Nyamira kurobekana ni gokwana kiwa Chinsa okubona kwa bakokorekana siritu kuliara so kwa merio bokoriri bwe serikali ya Kenya Kwanza gati amenye kurase kaunti ya Nyamira na bone gobate birubuna ine ncheremo yo kwa merio bokoriri obuna gotebuna wekarigoririe mabuta na boigorigorio bosi rinyare koira na nsomurikito kurase kaunti ya Nyamira Job Maangi kurase kaunti ya United na Chinsa na gotwariganiriyo roboti rokubwatia Ekero abakenya bakora okurobekana chi county county Nyamira tetigiri maega asigati abamenyi baba bagwesokia asobonge na kurobekana Tutu wamnyakaniriye kegetambe baka Chinsa bata ituko amarembe na masasa bago tetani shitiagasa Karaira yale tamanda mna adei bogi moboso jisubirie jinjike abosi tokore rito moto ito Nigo bosombi bwabo botenenigwa chipara chinyinge cyaba kigotangwa nemerero namagena anene mono chipara kigosoa omuchi Onyamira korwa sensemo Nyabite womboga tente ne Chinsemo ime county Nyamira Baranchali gweteka galiende yonsi teyo yobosombi ase bose public service vehicles endete yo yarorekanire para gaiga asaba menye bali gotumika chipigipigi iki cyapa kiko kinia ligo limono abaraitwa batugusanga nabwo mbate yabukurobekana okungo kikogendera bake serikali aberege koigwa ebirero byabamenyi be county ya Nyamira chipara chiyoka chibeza kwatomenya bino kwatomire bese kitara chiko koraga bono inja baskali batakete kuturasira masasi ikora abuna kindi kionda endo twatebire etotagete etotagete abanene bamanyanga obugima bwa komire kurungatagwa na abatume bose bagusi we want to warn you are this number ekyagera abana inji ambatagete bintu binge bana jaba kengero abakonye kengyons bana jaba tetigasi bato ikere bana gasi yawe getu account abantu bakana na banyamiraga bato yolikiro abantu bakurusubuna iro bachikori aba batagete obosibokie oira nese asensemo abamenyi bayicyanira akokongamono kubugima na gosaba serikali gotegerera ebirero byabo bono ayo gusuka mambye kero kuboka tubwati kende pi igoro chobo gimobo enjera to promise eti nati aslas baka bono iga aslas bono iga tokonye ko aslas bado aiga Nyamira egaso kora to wakanu chibere esi sukari yabere nesi esi miti yeigweriri ngori twaba kama ni mwanzore ye ngori gari obosi ngobwati nyomba nakingote yabaiga oru na ani ruto nakasangwa ikobali aliye kama ni mwananchi bayele sukari kunda amechoka vijana we kunda amechoka ungaishu Asolas kitu gani hiyo? Hakuna. Ingo reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Maangi Mbije mono mulikito kurwase county ya Nyamira Job Manga soroboti rwase nchere yoboyekirano gotigana yubono mwancho muligereria toirane weka katikati yo mucho busonga sobo sombi bwarokana kole maraseri tukulia rogali style wanche rwasona kosoka kubwatikana kurobekana wakolekana seri tukulia lero obosombi oni goboyero kerna se ko bonchereria na boygono na banyene chiduka yego yaberegente kungusana sebale kunyara goikirani obosombi aseri tukulia lero na bokatikati yo mucho busongo molemba ni gone kiwam na onyo bonchereri bonde bwensimbo yo bwa bokogendera
ensemo ya mwembe niko yaraka yase yaroka no gutwaro kurobekana gutindi ngabwasekire nsemo achibara bare tale gweteka kubwatekana no kumina na kwene kigworo gati y'abanyanyimbo egento kerera gwetane kigari sano cy'abanyanyimbo gutumwa ensemo ya mwembe ngaliko nyara kwene kibuno murembe kwene kigwore asensemeyo abantu abange niko banyara kubwatokiro amaliyo yo kurusia maliga maiso sitia gasa ngabo korera kigari chicho siara mache yo kweyege gusaba chemical konyara kubwato ko chensemeri ya mwembe eliko nyara ko seberekaniyo kurobekana gugono kwa korekana sensemeyo omoyogo yubo konyara kurobekana nigo oira Chinsa chintambe anansemo ya mwembe kuchakira Chinsa 12 chimambia weka Chinsa 12 chia bono margoba asukulendo morembe one kugati gati yo muchobo songo anasobonchori bwira nanse etwara tigakora achakuru tuachire boni gato anyondense akanyeke ona baturiye igando chingatwa karansire tuteme toro senga na ane itokora no busiwa mara kwa ni chigari ndo chemboni gachiko na kucha eme bara besen konyora ko watora affected yese ncho ndo ikonyora ken diwa ojonye diwa yani kare chiroro na nento konyora ndi tua genda tua nyora tua rangira lakini bona kare chita yo mnalero mugamo rengi konyora tikeni kare chirona itule to kolibia bona igabuna nacha epikipiki yangu kigisa yantu tona twave na maguru paka gai rurite gotiru lya yesambu umubino asamirite nguto kwakane gari akero mwana inki akire ko kuline gari na itule to konyora twanyora twaira ke no busiyo bunyo batake tinga kitoko nyora usikigane chiko gara twakolibia eno monto para yana rali rituko lipo egara para no antege metengo liporwa airira bana ona lero na muro chikali nkiya ane gosa umurai ruto overga promisinga amamboga boda manto para nga ngogo to arenge kenda ogiye ikira bono atali utochari na ekrayo agendrete aminyikurwa sensemo yamenyingwa sokorobekana boko korekana niko bamuchire korobekana kweli tukolia lero nabo konyara kubulia umurai wense William Samoei Ruto kwane kibuna kwaliganira chinkwana bene numurai wekama ke odimrera wa Moro Dinga elikwane kingo tukutira baramangana yokorobekana areboy goni go baganiri go riye bintu byengencho konyara kwirananse magega yokorobekana gotinde me abosongo litukolia sabasaba rero nigebirengo by'abanyanyimbo byerobereteke boikira no ase bali bale gochikorobekana ababwatani abo bolene nigo batara Chinsa yamo aochirange na Kisii kwenekia bali bale korobekana mbali konyora ibagali ndelionsi lyogosoa sobo gatagati bwa bosongo CBD aba onjolia niko baobwa koigora chituka chiabo lero ase chinyinge chiabo chiasie kirase kegetambe kia lero ase nonya abantu bali bosongo barabake mono bono muna maandamano achagete amanamba koenora kongori chintereba ndagera na oseti yagundire one gotima anyandi yae kunyarekana mheshimiwa Ruto bachango no mugakorira irotinga bakwane barona kitogosoro bukenya benchengije ne Chinsa chinde chiratonere obwo na bututaite gosiri bosongo yaito na ande kurumambia twasiri obwo igoteto bare mo bane boso town e biashara bigenderere gosari babantu bami iga tore bosongo town igotutagete ko kasibwa mangana ya maandamano twabogera jo koigore biashara bito twanyoro bogime boro bakong togochikorigera libone gasto korigeria abane ndagera koruna na baro banyora baragera rero twanyorre ncherate yo torakore etokumetie town ye ukira rituko no totegemeta aboni getore etobekire toroche tore siropi ndobwatige ntotagokora bosongo etokumetie town ye na kiabeire gati yaba onchereria na abamenyi basanga na Ndizi TV nigo bagike liboko ngokorobekana kubwate chibura buru ase bateba nigo chikore maria uchumi mono omonto otaite gokora maandamano lichiko ni mwancherete lakini omonto gosambe giosiki kyo omonto rero bangi namba igoreti bakone matunda aba murambara bako bimokimokokoteni na kirigento uchumi nebembe kereto gosambe binte bigo ntorikorosi uchumi igo twatebire rero nga ase Gusii
na guchimotu ake tuguchikogenderera onye gukora maandamano bogoria masakara ngora nabo Kenya kote ekoranga kwandamanire amangana yo gusamba chitairi kumisa chipara chaito korosia bitongo ase abana baito bagokora biashara bye chipigipigi bagokosi accident bintu riko chigwanja whatsoever nonye nabo nigo baboririo murai bwense William Samoei Ruto kunyaragwo kiana ni ekerengo gia uchumi imeense elikororo byobogima. Na vile mnaona imesafishwa hivi yote vile imengara hivi, si eti Mheshimiwa Ruto ameshinda. Ukweli tukwambie Mheshimiwa Ruto, ukiona kila mahali uchumi imesimama hivi, hiyo ni kushinda ukako umeshinda. Si eti tumetushinda, ile tabia hajafanya maandamano. Ile kitu ningekuomba, mzee Raila amejaribu kupigania inji, jaribu kumuita muongee na yeye. Ndio muone vile mtasuruhisha hii mshikamano ambayo uko kwa inji kwa sasa hivi vile tunaona. Asarit kwa maandamano akora unense meri azimio igase county ya Kisii niga baskali baikaso bongase Chinsa aona kwene kibuna bali kurubikana bali gosari bintu binde byose selitu kwase kurenda gwetero kurubikana kwa rero no bwo bwale ngororo nigo chituka chinyinge cyanyara ko bachigosie kwa asekige tambe keri tukuri rero ko reporteria Ndizi TV ko rwaso mo chobosongo elietariane Ndemo Steven Mbia muno mulikito Ndemo Steven asorobo churwa senchira yoboikira n'umwancho muligera ngotigana na Ndemo Steven togendera kumulikira ali yakolekana na samangana lenge tokorobekana kweli tukuri rero imeye county ya Kisii no togotigara kumulikira yekero kelibona amenye kurwa sensemo yo muchobosongo bagendrete kuboli umure wense William Samoei Ruto ko nekibuna ngoyirera magoli yebinto anekero babodegeriyo bosingati ali bakwe murunganariya abonchuriye bande boigoni go baganiriyo kerana sokori goli mabuta elibanyare korro bali wobo sombi egento bagendrete kusingerera nigo chinga gejiba iroko boko murewe kyama kya ODM rera morodinga asokorobekana ko gendrete ko ene kigwa ase Chinsemo aho emergency ya Kenya niga ba Ruto ko ene kibuna nkwira nare kuro Chinsa chia Michael na kuligereria mange igoro yali agenda tokolekana sense ya Kenya libago yokonya kwali gani titaro anene gochi ase Chinsa Chesco gondo mukacho bosongo enaro rire story kuru Kenya nyoro gusiburi mugusitana wasoko kuandamana inki kiaga rwandamana gakyo bugima bwakomire esukari yatirire bana mbari kuragera nyumba bana mbari koigota gongo bore mwesimi wa rais your excellency sir amuri cheshi mkuu papa wa taifa gakingo kobori amarika kare goteba gitabu kya ruka inye 31 enjire limotete mokorerwe na inimo bakorerebo mwesimi wa rais singa kiwajite bosonga kuri bikigura egwatetebetiga serikali egocha ne yabana boda mama mboga makanga watu wa kioski sasa wana boda wanalega no kuri kidiagazi mama mboga no kuri kidiagazi makanga no kuri kidiagazi gakingo kuri request omurai bwenze no tuko muno yondo igwete gakikerereke monjo intukurense isikotera wakete zikura irana gocha Kenya oigwekerero kyaba na kerochinga kia yuagendrete gati ya mnyukuru wa sensemo ya Nyamataro na boigogo ikensemo ya Nyakoe litukulia liarero boigomba tigaritima iga sokorobekana gwakolekana na gosieke bara sensemeli ya Jokiville yubonetale goete kabuna abanyakoe baene kiege kolekyo nigo chinga kia chibate birubuno korobekana okunigo kole kwengencho buna bande nigo bagendrete kwe murunganiriyo kwa kubogima asebagani bega serikali ya Kenya kwanza kwa nekibuna nkubwatira na bale nensemeli yo kwa meria serikali na kuyokogani kwa Wakenya gati ya minyukuru sensemo ya Nyamataro Jokiville na Nyakoe nigo bono bate birubuno ambacho kubwatsi umurewe kema kia ODM wasokorobekana kondo wensi kurab gukurobeligwa eliko nekibune bintu bya ngencho amagoli nkwira na lense eliko nyarwe kirani ko ni kwabo wakera lituko ebintu bibwenere ebintu bigwe omuntu muna inche Kenya yohuru ya serikali ya ita yohuru igona amenya tobo gimobuya na ari kuragira kimambi magoroba na mugaso lakini kuruto choro muntu kuronga William Samoei Ruto oino muntu tuzumbuire uzaliriense ukinire bintu amaguta arenge chisiringe chinsinini gakomenta ziringe berekera lituko omotienyi amabuta ikira ziringe 30 omotienyi amakomenta 30 omotienyi onde 30 bono tukuburiga gagukore myaka 5 amabuta tujikore milioni gozena kiata ketase lita gekokoni akeye bintu njino muntu nakanyura gatambura kane igagantaka ayana amate nkuni bono iga ana amate nkuni
Esukari nani kunywa tabe kile sukari yegwerede na nkonyo ngoli tabwatikana. Waka wake. Kuragira limori tuko na karagira gatatu. Ebinto tikiro na bwate wana gazi ngo sentu bidi wana gazi kiro bwate ngo sentu 120. Abana mari ko tsukuru igoro yo mora itu atorete. Ndondo tatu ko koruzi obisi. Etoko sabo mheshimiwa Ruto. We are requesting you Mr. President. Sisi hatutaki tukuje kupiga sahihi tukutoe tukuembarrass. Kiti ulishachukua, hatuna lawama. Tunashukuru Mola ama tunashukuru Maulana. Kila kitu tunataka mheshimiwa rudisha unga ya mahindi chini. Mwananchi apate unga ya kukula. Kama ni mwananchi. Kama saa hii mafuta imepanda. Nchi jirani Tanzania mafuta ni chini. Wewe kama mheshimiwa president, kwani huwezi kugharimu maisha ya wananchi wako walikuchagua? Wewe mwenyewe ulisema bottom up. Ulisema bottom up. Sasa imefika, saizi imekuwa nini? Umetubadilishia bwana. Kazi yake ni kupanda kwa sababu ni kwenda Ulaya. Na chinga kiechini gona barokane ko mochimo bungo sauti mogrango sirivana sosoro anene ya soko mosana no mugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati kati ya menye okuru senseme ya Nyamataro nyakana Jokivila ni gona bate biruna omogola osomurai wekia osomurai kurwase bunge ya South Mogrango sirivana sosoro na wanito kuresi kobene gocha somo gavana wa county ya Kisii na komwali bagali ya bene elikonyaro wekirani obokori bwaye aya niga goche kerokeli ya omo osomo bungo ya bakagote abuna emirobeli ya serikali ya Kenya kwanza ni geise na abantu bonse banyara ko moko bwatana kwaye elikonyara gwikirania magendero aigasense ya Kenya. Omuntu ko kwozoro gatenga tuyigotete. Kyozoro tuagazoroire. Omenye bagirango se ino ototiga tomenye no morembe. Okwane no morayo yo Ruto akeye bintu. Amagutagwe esukari agwe obosibo gwe abantu baragere. Bone abantu bari para bari nchara batarari kene kionsi. Na kiutage tutomenye. Mr. Soro, tunakuambia sisi mwenye tuko na gavana yetu anaitwa Simbarati. Mwenye alichaguliwa Etaya. We don't know you. Sasa wewe mwenyewe unakuja tauni yetu unaanza kuleta furugano pale sisi anispiki. Ekira yoganda Chinsa mochinde nigo chitaene kyokurobekana seritu kulia lero anenensemo ya kegogi yego toka marani meye county ya Kisii no na boni gobo sombi botakolekana sensemeyo ano bonchire bonde bwensi no nyane kyomurembe na kurobekana konde ngo yogwakolekana sensemeyo ya kegogi ime ya marani na ikirega igando chenga obotoere rumbororo kindarro na tatige ndigo kumya ndo china ya tangazo tinga lero maandamano kurwase asimio pati mheshimiwa Raila Odinga ne timu yae igondo chenga galiteye kurukuru Kisumu kuchibosongo ko asega igaro batarumboro na nche ko sabanga obotoeru barengo ko bakenye yare ngo binyenchi nyamana kobwa abantu babo chake riots kutaka kulia kuchana ucha kusamba na kuteneia sa mondo da yora chega igachi kubura na no gosietinga gusego biashara na kutanga muna wana abantu abangi bono ndo chinga kichi batakire kwagacha goja barasikia dio muna agai bagora mabati bagora na bintu bindi ono gusanga morembe tokunya elia kabere yente kanene ekera hake ne abana be school abana bono bara skip primary school secondary school and bune technical yego tugayo ugusanga abana abumbago bakugenda school igine na ekira yoganda tini kumuribwe kya maklikia ODM rera morodinga hesokina gukwana igoro yokurobekana kuri sukuri ya lero aniga gocha maga yogutekerana asomusangerekano bari gutwara semarago bayabono Chinsa muchirichi akamukunje imeye county ya Nairobi rera niga tebiri no gutekerana ku musangerekano yo erikonyara gusangana amenye kuri sensemina bwatandi bazimio wasegetwa nenchira abanyanyibo bari gutumeka chinguru gwetani ya kerengo ekere bono batekerana somuje gaboli tukuri ya lero rera niga tebiri bune
ensemo yo kwamiria serikali azimio mbachikogendera dokorobekana kwa wabuna barobereti buna botambe elikoneke buna serikali ya Kenya kwanza nkoigwere na wekirani kugani kwa Bakenya anazo kunyara koirani yanseri igoriria mabuta na igori ryobosi rere nigatebire bono na chikorare naende nchirende baguchikobwatia ana omubori bwe kwamiria serikali ngorikonyara koene kibuna ebirro byabo nkoigwekana bire igochinga kechibono amochiria abanyanyimbo enchera bagotumekwa na nene enchera bagotumeka chinguru gwetania ekerenga sate no kurobekana kwa lero nigo kwarobirwa kolekana senchira yomolembe egento kenyara goturubani okurobekana ukuna ngokoleka ndia senchire bwenete yomolembe mono nenchira abanyanyimbo bali gotumeka chinguru chiabo gwetania ekerengo. In line with the intelligence we received, armed goons have this afternoon descended on Kamkunji grounds and shot indiscriminately into the crowd. Police have used water cannons to disperse those peaceably assembled there. In order to protect our people and avert more injury and loss of lives, we have taken the strategic decision not to proceed with the rally at Kamkunji grounds this afternoon. With the unity and commitment, we will force Ruto to give Kenyans a good deal. We will shortly communicate the third wave and the next course of action. With the unity, we shall overcome. Na gotigara boiga samangana lenge tokorobekana kweli tokoli alero mwanchu muligereria oyole koligie kerogo kyobora iwense Joju wa Jakoya ni goli tokoli alebo na nyara gakora okorobekana ase county ya Busia wa Jakoya ni gamo cha serikali asogote yabuna nigo yabete kulia chire cyuburi mugo cha saba Kenya egento kya mubetereria ramana bwata ni bandi bazimyo wane Kenya kubwata na sobwamo na okorobekana ogotindi Asens county ya Busia. Sisi tukiwa hapa, sisi ndio Wakenya halisi kabisa. Baba amenituma akaniambia mimi na Oparanya na Eugene tukuje pande hii. Ukalishe wefu. Alafu jamaa siku zao zimeisha. Muliona Ruto akifanya vitisho ya pesa 8? Aendelee tu na vitisho na akienda huko State House. Nataka musaini hii kuonesha kwamba wakati wa Ruto kutoka State House ni saa hii. Maandamano ya leo ni amani. Si namna hiyo? Sisi tunalalamikia hali ya maisha ambayo imekuwa ngumu. Kwa sisi wote. Sikalikario. Ndugu zangu, nyinyi wote mujitoe ili tuandamane na tuambie nchi ya Kenya yote kwamba tumechoka. Wanjumulikere wana gotigana na ya Awajakoya tosuke moto ekachinse mochinde ase county ya Nyeri tokoli alero ni gobo sombe bwatene na aigataria sengenchi okorobekana kolene na sengenchi ogotegwa na gotia nsemeri ya NTC awana barenga se bale yuna goteba buna ni gabarunde chigare obanta konyora amaigiri bogia egento kirira okorobekana ana sokwamereria amachiko ya NTC ayubanaga ni kubwati gwasa Burundi konyora amaigiri asenjete wenrete abarundi kula senseme yuni gobagi osebachira somogiro nagote abuna mbali gochigo kara buno kugane kwende se kole asikonde bagote bona babwata mwegirisa ine nakugane ko bali bagwekirani oboncherere bwabo egento kirira ogotenena nogoturwanirwa kwa basombe ase county ya Nyeri rituko lya lero. Ile shida iliyoko na madereva ni hapa Murkomen alikuwa amesema madereva warudi shule ndio barua zao ziwe renewed. Wakasema hawataki condition, wanataka barua mtu akienda kwa Simba alirenew barua yake kama vile alikuwa renewed before. Niliamka asubuhi na mapema kuelekea shule Udhaya Boys, lakini nikakuta changamoto hapa na pale kwa sababu hakuna magari. Kuko na mgomo. Tumetembea karibu kilomita 4 na tujui tutaelekea wapi na tutamalizia wapi. Kama ni accident kwa mwaka wakisoma waseme Nissan matatu imeua watu wangapi, basi imeua watu wangapi,
Personal vehicle imeua watu wangapi? Wale wanapita kwa barabara na miguu wamekufa wangapi? Wapikipiki ni wangapi? Kwa hivyo accident yote isemekane ni matatu. Nimefurahishwa leo kuna job. Kuna kazi sana, sika kitambo. Juu ya venye magari zimegoma. Naweza penda hata kuishi hivyo. Juu saa hii hata siwezi kosa 1,500 kupanda hivi. Mamenyikuru asensemo ya masimbe yogotoka Amayia County ya Kisii niko bagokero obo karibu mumsibo godi ya sogote abuna nigaganda twikere nimero 2 na nechire chiria betega kubaliera nigagocha mago yokugere nyagetari ya mwaka yose ebara mago yokugora ebare konda sinyagetari ya masimba asensemi na gote abuna nchire mu yogo chikorobya obo sombi anase wodi yo ya masimba. Samareta eriki machurangoro kwa amena twatebire ng'ombe yamo na soko igure pare yabere gekoreto gosoku epicture mbase masimba lakini nda soko kanyatua kanyire twarare ng'amagendera chakire epare ni ekoru masimba nyagitari mega ya connect metembe no ni gonto kanyete umwesimi wa manduku atoroserie pare ya kwenda metembe lakini twarare biye mwesimi wa post MCA ito ya masimba yabere kugure pare yabere kore to soku no bochabu sana se masimba konya kuna masimbe ko chikoigoru no nyene side ya korogoro chiduka chibe chikora bibwa bono no ne biasara biche bipanuke gocha Park Street no ni ntunto nyorenge bitoki to koira abana tawate bambia mona se mere mumwata kore gaiga go etase ngenjo konyi pare ye korale kanembe Wana bantu bande mbale batamaiti gocha maega lakini wono tuwago kirase ngenjo ntojo tonyole chinyombe chitito cha maega igechi tumeke na nje tonyole biasara rende twanyora bantu ba toletere bintu nsaiga tuwawa era tonyale go korana nje biasara bitu maega gote Memono na se para mwatoro se ri evono nendia tegutumnya kunyangu chinyagita nyagitari yeto nere ramasi Nago tigana yubone kyombe gia Joshua Nyarenchi Foundation tukole nego gia koleta ro ikase skuru yoboroso ya ngokoro ya sabana wabwatoke ebitamba byobo chino gochia asa bana banyaroka ase skuru ichinga kechibo igoni go batarira abanyakenyero ase kenyero kiage soko awasa wabwatoke bintu gati ya bo mabuta amono mochero gochia samenyi bensemeyo omuriketo diponasanya na ikirana sensemeyo no gotwarigani roboti rokobwatia Omutenenerio monene bw'ekyombe gya Joshua Nyarenchi Foundation omusayo bwato moyo myabogo konyane n'abana abanyaroka bakorwa ase chinka kitali kwenyara nigo lero anyara wikira nase skuru yoboroso ya ngokoro eliokobasira sababu ya tureta angeli ngitwa cha support ya bana supre mumenyete Joshua Foundation Joshua Nyarenchi Foundation is a foundation ego kwanya abantu baito bakituti cha kino particularly kurwa Santa Towers ya sabana baito abanyaroka be primary Gokwana niganyara koerera sobwagare ekerenga kenene kya mwirirete wotsako murobeli oyo team ya itongo supportiere abana big school ku supportiere kwa gachira abantu kinyomba ku supportiere abantu barabaroire to project na enda ase mipange mengi yo ku uplift the abantu baito and particularly those needy cases Gwetero moyo bukumanya obogima obokongu ase chinka when I'm not there they understand the need of our people. They understand what our people are going through. And in fact, our desire and our need and the objective of our foundation is to support our people. And particularly, we extend also co-providing and agra. Remain in school. Chinga checho ni gari ira yogo chikokonyo mwana mumura iliyotanyara kuirana naso gosirwa ku mwana munyaroka. God will help us to expand this support to other areas. And go to Tuarenge and then the Kanyasara and then we'll go to other places. But that's our objective. No nyende yavanga nturiko konya banyaruka boka ngo konya turika kabamura no ne bikoro tonkwa dara we provide the food to all the children. Again then this is equally a challenge because abana bonsi even both the girl child and the boy child both of them are endangered. Abalimu nigo bagokero murubuli kana kwenele ngambu ya mono gojia somo samario ya Joshua Nyarenchi aso kwero kwaye kubaretere ndagera na gokonya abarokigwa babo nebitamba byobochenu bakurawa n'umwarimu munene we skuru eye
kwa ira niambia mona Joshua Foundation ikagera pale ta Center Towels to culture the same time pale ta kunoda sawana wale very destitute na na promising na abwate plan yo konya wana specifically as academic challenge abana basikira ko nyara kero chinga kichirichabo nekera yabera mu basokano na bara ibisanse gitekona tucha ko manyara chinse dose karasta tare ko asukire ndi atire na ro bako sekamya bago kire to begere mu bako bituki ngane ro bokomsa no ko nyara mu mani nyarka asama tuko asomutini nabako tigesukuru amatukata tuko ngoso kwa kama tukayo mwana atari kuche sukuru na mangi abandi nabangutema na atano arenga senye tutari konyara kwenyara nabayiburi mbarensi ensemo nayo nigatarire kenyoro kya gesoko na kurwa bokonyi gocha se Chinka chitari kwenyara anene mono gocha se familia yo mugaka Albert Ogamba uyo tari kwenyara uyo nyara konyoro bokonyi gukwa gachirwe nyumba yo bochenu elio kolenda afya ye familia ywe. Kulipotelia egetaseni kia Ndizi TV kurwa se ward ya Monyerero egotoka Chinsa mocha marani kegogi egotoka imeye bunge ya Kitutu Cheche North imeye county ya Kisii elietalia ne Dipon asanya Biyamuno muliketo Dipon asanya soroboti ya senchira yobekira nubono umonchu mulikire bono ense ya Iran na monense ya Kenya nigobona yabekiro koiwana kigima nakonyara gotingia obokore bwabona begono bwamatobu ya eyemaiga yomure wense ya Iran Ibrahim Raisa nakobekese yi ekrobona bombera na senyomba joburai amono murai wense William Samuel Ruto enchira bagochuko kini obokore bwabo gati ya Iran na Kenya omulikito Everino Sero roboti rwa senchira yobekira na senyomba yobrai State House mucho Nairobi asomurai wense Dr. William Samoei Ruto amwarigan bene omurai wense ya Iran Ibrahim Raisi asekerenga yogokora chinkwana na kobekese yoko igwana kobwatrana eryo wekinya. So welcome to Nairobi. Abaraya bo babere nigo baineke okobekese iwoko igwana kubwatrana samagendro yechinsemo au gati abensemo yoboremi etugo egekoro oboerania obutumeki bwekerero obwagachi egati echinde chinyinge. Kenya and Iran. Today, President Raisi and I have witnessed the signing of 5 memoranda of understanding on cooperation in information communication and technology, fisheries, animal health, and livestock products, and investment promotion. This memoranda will enhance and further deepen our bilateral relations for sustainable growth and development between our two countries. Ruto nigago kerege tambukiro ensi ya Iran ya kire anena sensemo yobutumeki wechinchera chekerero naboigo ensemo yobochenu ekiateba kere kiorokererie kiana goteba mbagendere we somya eriyogo kinia obokoreri ase sekta yobochenu aseboigaine kia okorusiwa kwebango ase okorosiwa kwebinte bigotumeka ase chinyagetari. Iran has made significant progress in the development and deployment of modern technologies in key industries such as agriculture, manufacturing, and telecommunication. Similarly, His Excellency the President and I noted that Iran is already an important partner in Kenya's health services sector. We continue to invite and learn from the expertise of countries like Iran, which has achieved a great degree of advancement in medicine and modern medical technology. Unenchira ya moyo wekinia Ruto boigonigaine kiabu na ense ya Kenya nechikorenda babwatani bonsi korwa chinsemo au na kobachinga kichinyororo eryogoikirania obonchoreria asenchere bwendete asate bekerengo kyo bonchoreria se chinse chibere nigo kereinse kegima korende libagandro ligia lyo wekinia. I affirmed the government's steadfast commitment to fostering and protecting all investments in the country, both domestic and foreign, through the fair, consistent, and effective application of the rule of law, and providing them with a conducive business atmosphere across the country.
It is also encouraging to note that trade volumes between our two countries have been on a steady upward trajectory. Omurai wense ya Iran raisi nigo agokero mukiense ya Kenya begete asoko arigania bonchoreria asate au namba chikogenderera kobwaterana ne chinsemo au eliogwekinia. Today, African countries and our fraternal country of Kenya, they registered our enthusiasm and their willingness for having a relation with Iran, and their Iranian products in different fields could be made available in Kenya and find their own markets. And I'm sure that the president has created this atmosphere and this groundwork, and this visit, which is a turning point in the development of a relation between two countries, could create the market, could further create markets for Iranian products in Kenya and by extension and in the east of Africa. I would like to express my gratitude to the noble and dear people of Kenya, and also by extension the people of Africa. I really would like to express my greetings to all of you, and I would like to salute you. I hope that on a daily basis we see the strengthening and expansion of the relation between the people of Africa and the people of Kenya. We hope to see and also take it to an acceptable level. I would like to thank you all. Naya nigagendrete ekerobono okorobekana kwagendrete kwenekiwa ase chinsemo au imeyense ya Kenya. Ngoripoteri ya Ndizi TV ninche Evelyn Osero. Mwanchumulgira bono goikira bwa soroboti ruaye Everino Sero no toko yakiro musumali mangana mayasenjire yoboikira no aseritu keli gali ya Jumatano kwa karambia muna soko nyara go sangana go chora go tengera Ndizi TV anemesa ya mangana mayabali mwensi to bwatira nambia muno anuri baletera go tira sumu no bimanyeryo higa korko Joshua Auta ekrekle petronira mukira aine kichibi chamuligi cha wikira senjire yoboikira ntomera litukuli Jumana ndase mesi ya mangana mayabu na bo tambere Nchengkruko Vincent Onyancha.